Ihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye Balik TV, nitwa Tujinama Joseph, mbazaniye amakuru rero mw'ikipe y'igihugu Rwanda AMAVUBI aho iherereye mu gihugu cya Nigeria ahitwa Uyo. Ikipe y'igihugu Rwanda AMAVUBI rero nkuko mubizi rero iri kwitegura umukino ifitanye n'ikipe ya Nigeria cyangwa se Super Eagles ku munsi w'ejo kuwa gatandatu, aho bazaba bamanuka mu kibuga aba basore b'AMAVUBI rwose murababona neza cyane, witwa Jihadi Bizimana agenda atera agapira gake gake, ubona ko rero abakinnyi bari fit. Mbibutsa ko rero ikipe y'igihugu Rwanda AMAVUBI umukinnyi uyirimo uyimazemo igihe kinini cyane kuri ubu ngubu mu senior yitwa Ombolenga Fitina, muramuzi cyane. Uyu nguyu ni murumuna wa Abuba Sibomana, muramuzi Abuba Sibomana yakiniye ikipe y'igihugu Rwanda AMAVUBI igihe kinini. Uyu Ombolenga Fitina rero umukino we wa mbere mu ikipe y'igihugu Rwanda AMAVUBI yawukinnye mu mwaka wa 2013 nibwo yageze mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda AMAVUBI. Urumva ko rero amazemo imyaka irenga 11, ubwo ni imyaka 12 amazemo. Undi mukinnyi mukurikira rero yitwa Jihadi Bizimana. Uyu Jihadi Bizimana rero umukino we wa mbere mu ikipe y'igihugu Rwanda AMAVUBI yayijemo mu mwaka wa 2015, u Rwanda ruri muri qualification ruri gukina n'ikipe yitwa Zambia. Nibwo bwa mbere Jihadi Bizimana aritabiriye mu ikipe y'igihugu, cyangwa se nibwo bwa mbere yarabonye korapo mu ikipe y'igihugu. Ikipe y'igihugu Rwanda AMAVUBI kandi amakuru mashya ari kwivugwaho nuko perezida, nkuko mubizi, perezida wa FRW ushinzwe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda FRW witwa Shema Ngoga Fabrice yarabaherekeje rero hari mu gihugu cya Nigeria cyangwa se ahitwa Uyo. Yarabaherekeje rero ashaka kureba uko ikipe ihagaze, cyangwa se uko abakinnyi b'ikipe y'igihugu Rwanda AMAVUBI umwuka baba bahumeka. Uyu rero akimara kuhagera yarabaganirije, bagenda baganira gake gake. Ikipe y'igihugu Rwanda AMAVUBI rero abakinnyi barimo ba kapiteni cyangwa se abakinnyi baba senior bamazemo igihe arabicaza, arabaganiriza, bamwe na bamwe abagenda baganira ababaza ibibazo biri mu ikipe y'igihugu Rwanda AMAVUBI. Mu gihe cyashize rero murabizi ko ikipe y'igihugu Rwanda AMAVUBI abakinnyi rimwe na rimwe bajyaga bagenda no mu ndege, rimwe na rimwe ugasanga nta cyo kurya gihagije kirimo, ubona ko ari ibintu nyine biri hasi cyangwa se bigayitse ku rwego rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda AMAVUBI. Uyu Shema Ngoga Fabrice kandi abakinnyi bamuganirije nawe ababwira ko agomba gukemura ibibazo byabo byose bafite nko kuri ku kigero cya 75%. Rero ikibazo cya mbere abakinnyi bamugejejeho bamubagiye ko abakinnyi bafite imyenda igihugu kibabereyemo, cyangwa se ikipe y'igihugu y'u Rwanda AMAVUBI ibabereyemo. Ubona ko AMAVUBI hari miliyoni 75 batari bishurwa z'imikino baba baratsinze mu gihe kiba cyaragiye gishira, cyangwa se mu gihe cyatambutse hari imikino baba baragiye batsinda bakabura agahimbaza muziki. Iki kibazo rero umuyobozi wa federation witwa Shema Ngoga Fabrice yababwiye ko bagomba kujya mu kibuga ku munsi w'ejo amafaranga yageze kuri konte yabo. Ikindi kandi Shema Fabrice yababwiye ati bisanzure bamubwira ibibazo byose bafite kugira ngo barebe uko baza kuba babikemura rimwe, kugira ngo hatazagira ibindi bibazo biza nyuma nk'uko biteganyijwe. Ikipe y'igihugu Rwanda AMAVUBI kandi perezida Shema Ngoga Fabrice yatangaje ko agomba kubafasha kugira ngo nabo babashe kuba batanga umusaruro, nk'uko ejo ku munsi w'ejo ikipe y'igihugu Rwanda AMAVUBI izakina n'ikipe ya Nigeria Super Eagles mu mikino yo gushaka guhatanira igikombe cy'isi, cyangwa se gushaka qualification y'igikombe cy'isi. Nk'uko mubizi rero iyi kipe bagiye gura Nigeria murabizi ko ikomeye, yadutsindiye ni Kigali ibitego 2. Uwitwa Victor Osimhen umwatsaka wa Galatasaray yaje kuba dutambikamo ibitego 2 hano kuri stade Amahoro, murabyibuka neza cyane. Ikipe y'igihugu Rwanda AMAVUBI kandi iyi kipe bagiye gura nawe ya Nigeria murabizi ko umwaka wa 2022 ubwo igikombe cy'isi cyabaye mu gihugu cya Qatar cyatwawe n'ikipe y'igihugu ya Argentine iyobowe na Andre Lionel Messi Kuchitini, bagitwaye rwose. Ikipe y'igihugu ya Nigeria cyangwa se Super Eagles ntiyigeze yitabira kino gikombe kubera ko yabuze qualification kujya mu gikombe cy'isi. Urumva rero abanya-Nigeria bararakaye, cyangwa se abakunzi b'ikipe bararakaye kubera ko ikipe y'igihugu yabo ititabiriye igikombe cy'isi. Igikombe cy'isi rero ikipe ya hano muri Afrika imaje kukitabira inshuro nyinshi ni igihugu cyitwa
Cameroon rero yitabiriye igikombe cy'isi inshuro zirenga 7, ubwo ni inshuro 8. Niyo kipe hano muri Afrika yitabiriye igikombe cy'isi inshuro nyinshi. Urumva ko rero ikipe ya Nigeria kubifite abastari nka bari abakina ku bugabane w'Uburayi, bakina mu mashampiyona akunzwe like nk'aba Calvin Bassey bakina muri za Premier League, ba Victor Osimhen bakina muri za Galatasaray hariya muri shampiyona ya Turukiya, ba Ademola Lookman bakina muri Atlanta hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani, ni benshi cyane, ba Victor Benefant bakina muri za Werder Bremen banakineza Bayer Leverkusen yo mu gihugu cy'Ubudage ikina shampiyona bayita Bundesliga. Nkuko mubona rero iyi kipe bita Nigeria izahura n'u Rwanda ku munsi w'ejo. Ni match ikomeye cyane, ni match ifite byinshi isobanuye cyane ko umutoza Adera Amurushi nyuma yuko ahawe byose, ibintu byose yifuzaga, yasabye FRW yabashije kuba yabimugezaho. Niyo mpamvu rero nawe agomba gukanira ino match cyangwa se aba bakinnyi nyuma yuko barekaramye ko hari amafaranga y'agahimbaza musiki batari bahabwa. Perezida akaba bemereye ko ku munsi w'ejo bagomba kujya mu kibuga bayabonye. Uyu nguyu rero Shema Fabrice ababwiye ko nabo bagomba gutanga ibyo bafite 100% kugira ngo ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ibe yakitwara neza muri ano marushanwa. Mwakibaza byagenze bite? Ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi rero Perezida Shema Fabrice uyoboye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, ni perezida mushya wasimbuye uwitwa Munyentwari Alphonse hariya muri FRW kabisa, nawe wabonaga ko bitangiye kujya mu mucyo. FRW itangiye kugira izindi ngamba ifatira ikipe y'igihugu kugira ngo ibe yabasha gutera imbere. Uyu rero Shema Fabrice yafashe miliyoni 75 ze ku giti cye cyangwa se ku ruhande rwe, maze yishyura aba bakinnyi bari bafite ibibazo by'udimbaza musiki ku mikino batsinze cyangwa se ku mikino banganyije batigeze bahabwa, kubera ko ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi iyo inganyije match hari amafaranga bagomba kuyihereza, cyangwa se yayitsinda bakayihereza prime de match nyine yuko babashije kuba batsinda begukana amanota 3. Niyo mpamvu rero ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi aba bakinnyi baba bari kurekara. Murumva umukinnyi, ubundi umukinnyi ikintu mwamupfana ni ikintu cyitwa amafaranga. Umukinnyi utahaye amafaranga rero nta kintu, nta musaruro wamwitegaho ngo uguhereze 100%. Rero uyu Shema Fabrice ababwiye ko bagomba gutanga ibyo bafite ku munsi w'ejo n'ikipe ya Super Eagles cyangwa se Nigeria kugira ngo babe babasha kwegukana intsinzi nk'uko bikwiye. Ikipe y'igihugu ya Nigeria bagiye guhura rero, impamvu y'match ikomeye iyi kipe ya Nigeria bagiye guhura nibyo nabibabwiye neza, nk'uko igikombe cy'isi cyawe mu mwaka wa 2022 cyabereye muri Qatar. Iyi kipe ya Nigeria ntigeze cyitabira, kandi nanone ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi umutoza afite abakinnyi, bamuhaye abakinnyi bose n'ibiki byose yakoze recruitment, arihamagarira abakinnyi ashaka barahagera. Urumva rero nta kindi kintu afite cyo kubaza nadatsindira match cyangwa se cyo kuvuga, kuko nawe arabibona neza cyane ko ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi yahamagaye bose bahageze. Muri ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi kandi abarimo ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Nkuko mubizi rero hari abakinnyi batahamagawe babiri bakina mu gihugu cy'Ububirigi, uwitwa Samuel Great ndetse n'uwitwa Hakim Sahabo. Nkuko mbikesha abasesenguzi cyangwa se nkuko bivugwa, aba bakinnyi babiri cyane cyane witwa Hakim Sahabo, uyu nguyu we ajya akunda no gukoragana muri lokale cyangwa se aho bo Amavubi acumbika, kubera ko uyu nguyu rero ni umwana wakuze adakunda ibintu nyine by'akavuyo nyine uba uri kumwe n'abantu benshi, asaba ko agomba kujya yirarana muri lokale nta wundi muntu bagomba korana. Kandi abakinnyi b'ikipe y'igihugu nguko baba bahuriye hamwe baba bagomba guhuza umubano nyine bakiyumvanamo kugira ngo babashe gutanga umusaruro. Uyu Hakim Sahabo rero ibyo ngibyo we ntabikozwa, wabashaka kubahana wenyine. Rero Shema Fabrice uwo mwanduri mu ikipe y'igihugu cyangwa se ayo macakubiri cyangwa se ibyo bintu bivugirwamo ngo umwe agomba kubaho ukwe ubuzima butandukanye n'ubwundi, kugira ngo ibyo bintu bicike rero mwese mugomba kuba hamwe kugira ngo cyurire umugozi umwe mubashe kuba mwabona intsinzi. Kuko urumva niba uwitwa Hakim Sahabo bamuhaye rumu ye wenyine agomba kuraramo, umukinnyi wundi mugenzi we nabibona azahita abona ko mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi harimo itonesha. Niyo mpamvu ibyo bintu rero bigomba gucika kugira ngo ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ibashe kuba yaperforminga neza nk'uko bikwiye. Amavubi kandi turagaruka kuri Nigeria Super Eagles. Nigeria Super Eagles nk'uko mubizi rero ifite abakinnyi babiri.
ifite abakinnyi babiri batwaye Ballon d'Or ya Afurika. Uwitwa Victor Osimhen yarayitwaye neza cyane, Ballon d'Or ya Afurika yarayimanitse, ndetse n'uwitwa Ademola Lookman ukina mu ikipe ya Atalanta utozwa n'umutoza witwa Kasperini, muramuzi cyane, umutoza w'umusaza kabisa utoza ikipe ya Atalanta w'umuhanga cyane. Muramuzi witwa Calvin Bassey akina mu ikipe ya Fulham mu gihugu cy'Ubwongereza kabisa, n'umudefanse ubona ko w'inkorokoro ukomeye cyane. Muramuzi cyane, ni umusore wirabura, muramuzi akina mu gihugu cy'Ubwongereza, akina na mugenzi we witwa Alex Iwobi, nawe muramuzi cyane, waciye mu ikipe nka Arsenal. Murayibuka Arsenal yaba Mesut Ozil ndetse n'aba Alex Sanchez. Uyu nguyu Iwobi nawe yarari mu kibuga. Muramuzi cyane witwa Ola Aina, nawe akina muri Nottingham Forest. Uyu nawe muramuzi cyane kabisa, umusore ukina kabiri ufite umusatsi mwinshi, nawe muramuze ko. Urumva ko rero ikipe ya Nigeria ifite profile ziremereye z'abakinnyi, nta kintu ifite cyo kuvuga, ni ikikarifya igikombe cy'isi cy'umwaka utaha w'ibihumbi 2026 kugira ngo babe babasha kwitabira iki gikombe, babe babasha no kugera kure. Nkuko rero ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, uwitwa Shema Ngoga Fabrice yabaherekeje, yabaganirije byinshi, rero biba na ngombwa kafata amafaranga ye kugira ngo ibi bibazo birimo by'umwuka mubi, abakinnyi batishyuwe, abakinnyi batagize ute. Reka rero mbabwire ikintu cya mbere gitera intsinzwi, mutazajya mubona ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi itsindwa mugire ngo hari ahandi biva. Dore naha ngaha biva ni ibibazo biba bitangiye byo kudahemba abakinnyi amafaranga yabo baba barakoreye. Murabizi cyane ko umukinnyi wakiniye ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi bita Haruna Niyonzima, uyu nguyu muramuzi cyane hano mu Rwanda, ntago ahabwa agaciro nyine nk'umuregend, ahabwa agaciro koko bagahabwa, aragahabwa kuko abanyarwanda batanga agaciro. Ubwo we nk'umuregend wakiniye ikipe y'igihugu 2005 guhera 2005 za 2005, bamwe abenshi bari bataratangira no kureba umupira cyane nyine bano b'urubyiruko. Urumva ko rero uyu Haruna kugeza na n'ubu basezeye ejo bundi mu ikipe y'igihugu. Urabona ko Haruna Niyonzima ni nawe mukinnyi ufite imikino myinshi mu ikipe y'igihugu, imikino irenga 100 niyo mpamvu rero abagomba guhabwa icyubahiro. Murabyibuka neza cyane ikipe ya Young Africans yo mu gihugu cya Tanzania ubwo yazaga ije gukina n'ikipe ya Leon Sport ku munsi w'igikundiro cyangwa se Leo Day. Haruna Niyonzima rero yaje kwifatanya nabo mu gukora training n'ikipe ya Young Sports Club, baje kwifatanya kugira ngo babe babasha gukorana imyitozo. Abafana ba Yanga cyangwa se abakinnyi ba Yanga bakimubona bahita bamwakira nk'umwami, ubona ko ari umuntu nyine w'umulegend, ubona ko ari umuntu ukunzwe. Aha rero iwacu mu Rwanda ibyo bintu ntago babikorera umukinnyi, niyo mpamvu umukinnyi mu ikipe y'igihugu aba agomba kwishyurwa amafaranga ye kugira ngo abashe gutanga umusaruro, kuko ababizi neza ko aha umwanya arimo n'ubundi ikindi gihe azaba harimo undi we atazahabwa agaciro. Niyo mpamvu we icyo muba mupfana ni amafaranga. Ibintu byo kuvuga ngo kwitangira igihugu, abakinnyi ibyo bintu ntago bajya babikozwa. We icyo muba mupfana ni amafaranga. Abitangira igihugu nibyo ni byiza kwitangira igihugu, ariko abitangira igihugu ni bakeya bahuriza hamwe, kuko urumva nk'umuntu waturutse rero nko mu gihugu cyo muri Portugal cyangwa se mu cyiciro cya kabiri akaza gukina ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ataye akazi ke cyangwa se asize club wenda iri kumuhemba amafaranga meza, yaza agakina ikipe y'igihugu Rwanda ntibamwishyure. Urumva ko rero icyo ari ikibazo. Dere naho ngaho ibibazo biva nyine by'intsinzwi ni nabyo bitera ikipe y'igihugu Rwanda kugira ngo ibe yarata umukino cyangwa se ibe yabura amahirwe yo kwegukana amanota 3. Iyi kipe y'igihugu Rwanda Amavubi rero ejo iramanuka, murabona neza cyane bitwa ba Bizimana Jihad, abitwa ba Muhireke bakina muri za South Sudan, muri za James FC. Muramubona witwa Chuti Inosa kabisa, muramubona witwa Kwizera Georgia. Aba bombi rero aba ni abakinnyi b'abaprofessionnel, baba ari abarigende bamaze kuba abantu bakuru mu mutwe kabisa, ubona ko baba bari kuyobora abandi bagenzi babo. Ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi rero nibwo bwa mbere ihamagaye umwana ukiri muto muri Iswadi, bamwita Alex, akina ikipe ya APR cyangwa se APR FC Nyamukandagira. Muramubona witwa rero Manzi Thierry. Uyu Manzi Thierry rero nyuma yuko we na mugenzi we bita Jihad Bizimana batwaye igikombe cya shampiyona mu gihugu cya Libya mu ikipe yitwa Al Hilal Tripoli, ubona ko umwuka ari mwiza kabisa, bagenda bakina gake. Murabona ba Ishimwe Pierre Mario umutoza arimo aragenda babwira ati mukine gutya, mugabanye ibyo nibyo,
niyo mpamvu rero tuzabona ko ahazaza h'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi hazagenda hatera imbere kubera ko ubuyobozi bwiza bwahageze. Iyi kipe kandi si icyo gusa, ikindi kintu abakinnyi basabye perezida wa FRW, kuko abakinnyi wabonaga ko ari abakinnyi bamukunda kabisa, bavuga ati wari waratinze kugera ku buyobozi. Bamusabye ko agomba kubwira umutoza Adel Amrouche bo n'uwitwa Nshimiyimana Eric bagahindura uburyo nyine bwa tekinike cyangwa bwa tactique, kuko urabona hari ukuntu umukinnyi muri club aba yarigishijwe gukina nyine systeme ye, aba yarigishijwe gukina systeme mu buryo bw'imikinire, yagera hano mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ugasanga abatoza bagiye batandukanye bari kumubwira ngo kina ibi, yagera mu kibuga uko yari asanzwe akina bisanzwe muri forume yiwe, yageramo umutoza akamusaba gukina ibindi bintu, ugasanga performance y'umukino igenze nabi kubera ko ari gukina ibintu atamenyereye. Niyo mpamvu rero abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi basabye perezida ko ababwirira staff tekinike y'Amavubi ko bagomba guhindura ibi bintu nyine, ugasanga umukinnyi uko yari asanzwe akina ntago ariko umutoza ari kubishaka ko akina mu ikipe y'igihugu. Niyo mpamvu aba bakinnyi bicaye neza basaba umutoza cyangwa se perezida aramubwira ati bashaka ukuntu bahindura tekinike kugira ngo babashe kwisanga muri buno buryo bw'imikino, kugira ngo bazabashe kuba batsinda umukino bafitanye n'ikipe ya Nigeria Super Eagles. Ikintu mbaza kiragira giti, nkuko mubibona ikipe tugiye gura Nigeria, murabona ari kizere yuko tuzayitsinda. Ndabashimiye cyane rero muntu twabanye kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Nge nitwa Joseph Tuginama. We icyo usabwa rero ni ugukora subscribe kugira ngo ibindi biganiro tuyaducishaho bijye bikugeraho. Ciao ciao.